اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عزیز دوستاں ساتھیاں گروپ چا یک دوستیا وقت حدیث چشتا جو صحیح حدیث ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا جو میں سرا یہ چکر درود پڑھی اللہ تعالیٰ آہیں سرا دہ رحمت نازل کریں. پر مو سوچو کچھ حوشی بارہ چا وضاحت کرا دوستر بدھائے نا چھگڑا جو وقت کا صلاة سرا تمام میں ملک چا اختلافات ہے آئیں ہوے چہر مشہور کھنی جیدہ دوستیں چا براہنے چا تو یار اہل حدیث جو کو استو ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا صلاة ہن پڑھوائیں صلاة ہے مخالف ہو. سو اللہ تعالیٰ قرآن شریف چا فرمائے تھا لعنت اللہ علی الکاذبین کوڑا ہے سرا اللہ تعالیٰ لعنت ہے. سو میں براہاں ماں حیشی بارہ چا وضاحت کرنا چاہوں تو الحمدللہ اہل حدیث ہیں ودھیک خصد شاہد کائنات چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا صلاة ہن پڑھ بھی. اہل حدیث ہے بچہ بچہ جدہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نام گیرت تدے آہیں زبان سرا صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھا جاری بھی دیا رہے الحمدللہ. میں براہاں درود شریف ہے انتہائی فضیلتوں قرآن حدیث چا اللہ تعالیٰ قرآن شریف کا فرمایا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ای اللہ ہے فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود سلام اششتوں تے کریا اے ایمان والا شاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود سلام اششتے نیج کو صلاۃ منکر بھی ہوا سمجھت کافر ہیں چھکڑا ہوا قرآن ہے آیت انکاری بھی ہیں اللہ تعالیٰ حکم انکاری بھی ہیں. سو الحمدللہ اہل حدیث جو کو استو ہوا صلاۃ انکاری نیو صرف بدعت انکاریوں بدعت نہیں. مو پہرے دوستانو کچھ صلاۃ فضیلتاں بدھینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا تو جے کو میں سرا یہ چکرے درود شریف پڑھیں اللہ تعالیٰ آہیں سرا دہ رحمت نازل کریں آہیں دہ گناہ معاف کریں آہیں دہ درجہ آہیں بلند کریں. ہم یہ علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چکرے کہ صحابی ہے وشتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو وہی دعائیں چا صحیح حصہ دعا لوٹھا چھاری حصہ تھئی سر درود سلام پڑھنا ہوئے صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائدہ صحیح ہے پر جو ودھائے نہیں تو یہاں بہتر نہ ہے وچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو دو حصہ درود دعا لوٹھا سیویں حصہ تیسرا دعا لوٹھا اور تیسرا درود پڑھا صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ابھی صحیح ہے جب ودھائے نہ تو ٹھیک ہے بہتر ہے وچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو ادھ دعا کھنا ادھ درود کھنا صحیح ہے. نبی کے رسول اللہ فرمائدہ صحیح ہے پر جو ودھائے نہیں تو یہاں بہتر نہ ہے. ہم صحابی اشتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سمے مرشی نہ گی تو منہ تیسرا درود ہی دروداں پڑھا کدیں دعا لوٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا گرا ہوئے تھیکنا کافی ہے. یعنی اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہر وقت دروداں کو تو پڑھی تو اللہ تعالیٰ آہیر اڑ گھریا سب کچھ عطا کت. ہمیں علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تو قیامت روشا میں نزی کلنش ودھیک ہوا بھی جو کو میں سرا درودہ باز پڑھی مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاڑو اگر کسر حاصل کریں ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دروداں باز پڑھی. خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائدہ جمعہ شف جمعہ روش حویشی چا میں سرا درود سلامہ باز پڑھانا کھڑے. ہوائیں علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا تو جے کو میں سرا درود پڑھ وسار رہا ہمیں یہاں چو سمجھتا جنت ہے رستہ وسار ہوشتو. ہمیں علاوہ حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چکرے وہی ممبر ہے ڈاکا سرا چڑھ گا تو پہری ڈاکا سرا چڑھا اس آمین تھوڑا بہر بیو ڈاکا سرا چڑھا اس آمین سیویں ڈاکا سرا چڑھا تو اس آمین. تو گڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دا ہو جن فارغ بھی تھا تو صحابہ پوچھا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ماں مرشید سرا یہ ہر کے عمل کھڑنا دیدا جو حیثیت اگچا تو کرے رکھا تو ہر ڈاکا سرا چڑھے ممبر چا آمین کھڑا چھکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا تمہیں گرا جبرائیل آختگا گرا جڑے مو یکے ڈاکا سرا چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ و برباد بھی بری جیکو والدین پوڑھائے پا پہنچو آہیں خدمت کھنی جنت حاصل نہ کت یعنی اللہ بخشش حاصل نہ کت حدیث مفہوم اشارہ بدنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنا آمین یعنی جبرائیل مردنر پٹے دا جیکو ماں سے پوڑھا بیو یعنی خدمت نہ کت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سر آمین ہے مہر جوشتا تو جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا شخص تباہ و برباد بھی جیکو اگا تھئی نام گری جی تھئی سر درود سلام نہ پڑھی موشتو آمین مانا جبرائیل علیہ السلام ہوا شخص سر پٹ دا جیکو اگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر درود نہ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سر آمین مہر جوشتا مانا ہوے شخص بربادی یقینی بیشا سیمی چہور حیشا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل گوشتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا شخص تباہ و برباد بھی بری جو رمضان مہینہ ملی ہمیں چاہ روزاں عبادتاں کھت اللہ راضی کھت مانا بخششا یعنی حاصل اگر نہ کھت تو ہوا شخص تباہ و برباد بھی یعنی عبادت ذریعے وہی بخشا اتنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سر آمین گوشتا مانا ہوا شخص بربادی یقین ہے جو رمضان مہینہ چاہ اللہ ہے بخشش حاصل نہ کر ہمیں اس علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مفہوم دستوں اگر شگش کریں کو چہورے وسری بری یا گم بھی بری تو میں سرا درود سلامہ پڑھے تو میں عزیز دوستاں براہ درود شریف ہے انتہائی بعض فضیلتوں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا تو جڑے آزان گشی جی تو شاہ آزان مؤذن جی گشی تین شاد گشے مؤذن اللہ اکبر گشی شاد اللہ اکبر کرے مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ گشی شاد ہرگا گشے آنش اشہد اللہ محمد رسول اللہ شاد ہرگا گشے پر جڑے حی علی الصلاۃ گشی حی علی الفلاح گشی تو شاہ گرا ہے سر لا حول ولا قوت الا باللہ گشے گرا سر اللہ اکبر تب ساگویں چہر لا الہ الا اللہ تب شاہ ہویں چہڑ گشے جڑے آزانہ ختم کھت تو گرا شاہ میسرا درود پڑھے ہوے الحمدللہ میں پاکستان ٹیلی ویژن چا ریڈیو چا ہر آزان دیوا ہوے مناوے تو درود پڑھو درود گرا دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھال تھا امت تو ما شام کا دعا لوٹے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تحشیہ جو کو دعا لوٹی درود پڑھی دعا لوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا ہم ہی کرا شفاعت کھنا میں سرا واجب بھی دیر ہو گئے تو مو ہم ہی شفاعت ضرور کھنا تمی برا حیثیت ثابت بدا تو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پڑھ یکھے مزے ثواب باعث ہے اللہ تعالی رضا باعث ہے سو درود خس انکاری نے ہوے اج کل فرقہ واریت جو فرقہ پرستی کرے مرد الزامات جنو تو اہل حدیث والا صلاۃ ہن پڑھو ہن منو صلاۃ انکاری الحمدللہ اہل حدیث ہنو اہل حدیث ہوا جماعت جو کلش ودیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا صلاۃ پڑھے الحمدللہ آخر جھیڑو چھ سرائے جھیڑو ہے سرائے بدعتی طریقہ گو صلاۃ پڑھ آزان شگچا صلاۃ پڑھ ہوے بدعت ہے فضا پڑھ سنت ہے آستیا فضا پڑھ دعا لوٹھ ہوے سنت ہے اجر ملی اگچا مردن پڑھی ہم ہی چا نہ اجر ملی نہ کہ ہوے سنت ہے نہ کہ اللہ گوشتا نہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا جو کو شخص وہ یکھے صلاۃ پڑھی اللہ شکر اللہ تعالی اجر دا ہی باقی جے لکھاں کھشانو ہوے لکھے نہیں کھشانو بدعت ہے ملائنی وہی ہتھرادو ہیں ٹھہ دیں شے چھ کرے ہے ٹھائے دش تو جی مارا کچھ ملی وہی لاف کرا شکا ہر پکے ایک شخص لکھ ہے کھشی سکی ماشاء لکھ صلاۃ پڑھ گڑا تھی مصیبت دور بھی ہو خدا جا بندہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یک صلاۃ پڑھ تو ہر مصیبت انشاءاللہ دور بھی رہی یہ تو مردنا بے وقوف کرا لکھ کڑا چکنا تا تھرا دعوت دیو مولوی صاحب گڑا مولوی صاحب کھائی گڑا اچھو دن کھائی مولوی صاحب ککڑ کھپو مچھی کھپو سہی کھپی شربت کھپو گڑا ہوے صلاۃ بھی ہو کدے شادی دا حشکے سرا مولوی کسے لکھ صلاۃ کشتو شو سو ہوے بدعت نہیں ما خلاف کافی مردوں کو شو تو سائیں گڑا حیثیت اچھے ہیں
सलात पढ़ अचे करे मूं हरगा मर्दुने रखे समझा ना मजे मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह हवी का छो इलाका जा मजे संगत निश्चित होंदा बहस मुबाहिसा बिगा त आहिया यखे अमी पूछा का सही को छे भी जो खता आजान एक सलात पढ़ी को सलात पढ़ अचा डोहे छे मुझे बिल्कुल डोहे डोह नाम मुगी तो दुष्टि नाउज बिल्लाह तौबा 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 तो सलात पढ़ डोह गुछ मुझे सलात पढ़ डोह न गुछा जे तरीका को थो पढ़ गई हम ही का डोह भी है वो ची बात थी को तो गाल है नहीं जाए मुझे यखे मिनटे ठीक है सही मुस्तगिंद फर्ज नमाज बे पहरी चब 6 रस्तो टे पहरी चब 6 रस्तो सोमियानी चब 6 रस्तो भला जे मु फजर च 6 पढ़ा फर्ज मैं नमाज भी मुझे नबी मुझे डोह भी सवाब भी डोह भी मुझे तौबा 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 तो नमाज पढ़ेगा डोह घुस गए तो टोटल जमायता खंदा मुझे कि मुझे सागो चेरेंगे मुंह फंगी गुश्तो तो जेडी मल मुझे बाबा सलात पढ़ डोह ने पर जह तरीका को तो पढ़े चो भी नमाज पढ़ डोह ने पर जह तरीका को मुंह थर गुश्ता मुझे अगर फजर मुँह बेपारी 4 खना तो पढ़ा जोरी पढ़ा तो थोड़ा गुश्ता डोह भी माना यार गुर जो तरीका को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल हमारा नमाज पढ़े को थई बात सही है नमाज वाली मर्जी सर पढ़े मुझे गुर बिराद मुंह धाई चोरा थरा गुशा सलात पढ़ मजे सवाब है पर जह तरीका को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल हम तरीका को पढ़ जह तरीका को मुल्ला मोलिया कारोबार तिजारत कना खदा हवे नाजायज है वल्लाह ये चकरिया हैरगा मां के मजमाए जा निश्चित हूं त हमदा मोदी कुछ साथी हैरगा पथरी सर सलाता पढ़ाओ खतो चवना तो हिन रहो बाजी समझाए ना हिन रहो चवना आहिनी जिद गुरा 2 टोला खड़ो पथरी नहीं पढ़ा का गुरा 10,000 पथरी दो गुरा हैरगा 10 खड़ो पढ़ो लखा तोड़ खना गुरा मर्दुल मिना गुरा खाधो मिना पीतो मिना कुल वरा गुरा 2 टोला गुरा यखे टोला इंगो बिजा यखे टोला इंगो बिजा यखे टोला कचहरियां खना ना आई सही ठोखा खना ना दरो आई से पथरी दो चलो अब आई शाम किलो खड़ो निवांदो ये निश्चित आहे नी गपले सवायो रहेगा तो आहा जुर्तो पथरी इशारदा हो तो बहुत मां मैं रह दिया हूं छा पढ़ो छो अचे पढ़े आ मां हिन पढ़ू छेगा मैं जो कस्ता मां पढ़दा नहीं छेगा हिन पढ़ू नो आहा सर सोचा नहीं हुच्चे अला मालिक जीरो दे जुर्तो आहा गोना नहीं पढ़ेगी तो बुझला मैं उठा पढ़ी नाउज बिल्लाह अल्लाहु अकबर चिखरे मजे लफ्जे मुस्ता हार मा गुस्ता मजे संगत दे हवाला हवेशनो बिदात शागुशेदा सलात पढ़ डोहे छे बस सलात पढ़ डोने मजे अजुरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरह सलात पढ़ पर जे तरीका वो शा पढ़े है डो है बाइसे ऐ मर्शी है साबित भी था मुझे ना गुरा मां वही पे हिसाब पढ़ा मुश्तना हिस्सा है ने सलात अगर तो सवाब खातिर शा पढ़ेगे शाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत सरा पढ़ेगे आशारा दियो जो मारा दे हरा मारा दे मां पढ़ू पर शाह सवाब नियत करे न पढ़ेगे शाह वे कुकड़ मच्छी सही करे मुछ भी उड़ा शाह वही माना चो समझ वही 12 टाल सोचे बाबा नी मिड़ी मां 12 टालू फिलो खनू मिड़ी कुकड़ मच्छी बिया वरू गिरू अगर शाह मोहब्बत चा पढ़े सिख चा पढ़े हर अचो न मुश्किल तो मां पढ़ू सो गुड़ा तो संगत बा जिंगो आंगो भी शाह बड़ी बा खल कर मेंढगा चाहे तो मेंढगा ना शाह वही अकीदा के दे शाह अरकाना के दे तो वक्त गुश्ता शाह जुर्थो उछलो पथरी दा शाह लफ्ज छिरगे खस्ता हवे मजमा चा यखे मर्द ने खमड़ो लेट आखता ए शाह सजो रोज पढ़ा आ 2 घंटे में आखता उचिदा मां हैशियर न लू है बेमाने मर्द ने है बस वरग टेमा मिलाए मां सजो रोज शुरुआत था ए नहीं वक्त वरग टेमा आखता तने मां हर गुश्ता मां कि हवेश तो बिदात शाह उचिद मां सजो रोज शुरुआत बथो वार्ता था माजूर खरा मिली तो को खतरा थोरो खरा वंगारे वहागा गए और उन्हें खरगा तेरे शरीर वहागा गए जो अगला सरा थोरो करे तो सलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पढ़ो शनी अजर अल्लाह तआला पर मकसद मुस्तशे शाह बिदअती है शाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत चरम लागे बल्कि शाह सिर्फ है कुकड़े मच्छी वर कमरा मौलवी हवे इजाद दहशी करे खा तमई बिरादर है तरीका गो सलात पढ़ या लख सलात खशे न हैशा चा टक्का अजरो सवाब हिने आई हवेशी चा अन्या इंसान गुनहगार भी है छिकड़ा जो हवे बिदअती तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है हुक्म के खिलाफ है यखे हवे गुरी हचो संगत आजान से अगचा हवे बिदाते नबी के सुन्नत तरीका ने हम ये अलावा काफी वक्त का मौलवियां खस्तो दुरूद लखिए दुरूद लछे हवे टोटल बिदाती तरीका को पढ़ी जीवो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीका तो हवा हदीस है काफी हदीस साबित दुरूद शरीफ है तरीका सो पर यखे तरीका है जो कुमार नमाज च पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद
ہمیں سنت ثابت ہے ہش ماہی نماز چد پڑھو پر بدعتی مولوی اور حیدہ دارام ناختا حیدہ مزاد ناختا یہ وقت دوست گروپ چا فوتو ششتا تھا ہوئی ششتا ہے درود پر آہر ہوے مانا مزہ ناختا ہوے جو کو درود پڑھ جو کو سنت طریقہ ہے ہوے چہر آہر مزہ نہ دادا بولا آہر تھرو دہدا مردنار گمراہ کھنگ اے بدعت طریقہ ہے مانا ایجاد کھنگ سوچ ہے بولا مردنار چھ کھتو کچھ ادا ہے جو کو تن اہل حدیث ہے ہوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود ہے پڑھتا ہے درود ابراہیم پڑھتا ہے حضرت ابراہیم درود پڑھتا ہے اللہ اکبر مصطفیٰ شیخ ہے ودھی کے جاہل کھیں جکو بدعتی ہوا جاہلی بھی ہیں سنت والا جاہل نہ بھی ہیں مجھتا خدا جبانا اگر منہ تھرا جے اگر گشاں تو اللہ سائیں شل تھرا فلانو مردن جوڑو سکھیا کت ہاں فلانو بادشاہ جوڑو تھرا سکھیا کت فلانو سیٹھ جوڑو اللہ تھرا سکھیا کت نی دعا منہ تھرا دا ہا یا آہیں اردا ہوں ظاہر دعا تو تھر آہیں مثال دا ہوں تو یار آہیں جہڑو اللہ تھرا سکھیا کت نی اے درود جا حالانکہ مارا ابراہیم علیہ السلام سر درود پڑھ گیا ہے اس کا کوئی انکار نہیں پر مردنے کے مانا گمراہی دسوں تو چھگا مردن اور بھلائے نہ ہوں تو میں براہ درود ابراہیم چاما شو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ سائیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرائیں آہی آل سرا تو درود و سلام ششت ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ سائیں جیئے تو ابراہیم اے آل ابراہیم سرا درود سلام ششتا ہوں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام وحد مزے ہستی ہے اللہ سائیں دوست خلیل اللہ ہی لقب تھا پر اللہ تعالیٰ تھو آہی نسلش الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام ادا یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہرگے کافی پیغمبر یوسف علیہ السلام ہرگا قصہ اللہ ناختا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ہے کیڑ شے بنیاد شے اسماعیل علیہ السلام نسل شے سو الحمدللہ مارا درود ہنے سرا پڑھیں اس کوئی کر پر ما کہ وضاحت رسو مردنا نی دل جو چھگا نفرتا پھرنو تبا ابراہیم علیہ السلام سرا صلاۃ پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا نہ پڑھو یہ درود ابراہیمیہ پڑھو خدا جبانا یہ درود نام درود ابراہیمی پر اصل درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا پڑھی جائیں مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھالنا صحیح بخاری کا حدیث ہے جڑے ہوے قرآن آیت نازل بے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود سلام ششتو اے ایمان والا شاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود سلام ششتے صحابہ فرشتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تا اختا پر نی مارا سکھال تو صحیح نی ماہ چھرگا پڑھوں درود صحیح سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوے درود سکھالنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صحیح بخاری کا حدیث ہے پر افسوس ہے جاہل بدعتی مولوی سرا امت اور گمراہ کھنا کا اہچا تفرقہ پیدا کرا اہل دلیں کا نفرت پیدا کرے مسلمان میڑتھو چٹکاس برا مرد نہ روشا بات ابراہیم علیہ السلام سرا پڑھو ابراہیم علیہ السلام سرا پڑھو تو کو دو ہے نے پر اصل اے جو درود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا میں مثال دے گو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہی آل سرا درود ششت جی ابراہیم آل ابراہیم سرا ششت ہے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہی آل سرا برکتہ نازل کے جی ابراہیم آل ابراہیم سرا نازل کرے سو میں ابراہیم دوستاں ہوے کچھ وضاحت ہوں درود شریف سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا صلاۃ پڑھ گئے تو میں وضاحت کرنا چاہوں میں گروپ چا دوستوں خبر کھوی تو اصل مسئلہ اچھی ہے یہ جو کو مولوی بدعتی مولوی فتنہ پھر تھیوں وہی لاف کریا عوام اور پبلکر میٹ تھا اصل مقصد چھے مردوں خبر کھوی الحمدللہ شاہ اہل حدیث ہے کہ وہ مولوی تقریراش کریں چلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام گرفت زبان سر صلی اللہ علیہ وسلم کھائی رہی مردوں چلا یہ سعودی والا وہاں بھی تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن منو نعوذ باللہ تو ہے شنگا اگر جو حاجی صاحبان سعودی آختا ہوں عائشہ خبر بھی جنہیں 2 ارب وہی تا مڑا ہوں تو پٹی ہے کہ بیار وز بچو صلی علی النبی صلی علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر صلاۃ پڑھ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر صلاۃ پڑھوں تو ٹھر دیا رہوں تھرو ہیں جب محبت بھی ہے 5 منٹ جا تھرو دوست بھی دیا رہوں ہوے چھے درود شریف ہے برکت ہے اذا اربعین گرتھو کاری کھنا کو اربر کو سمجھ چچے ورے نہ کھائی زہر کھائی دی کو شے ٹھا گئے کھنا گئے سمجھ نہ کھائی دی تو چ نندی بس اللهم صل وسلم علی نبینا محمد اللهم صل وسلم علی نبینا محمد درود کو پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر درود پڑھو ہے چھے محبت ہے نشانی محبت ہے نشانہ ہے لاف کرنا ہے پڑھو درود بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے درود پڑھو تب ابراہیم عزیزاں
ماں دوستان گوشرا چاہوں تو خدا را ہمیں بدعتی طریقہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت صلاتاں پڑھے اللہ سے شے مصیبتاں ٹالی شے مشکلاتاں ٹالی شے دعا قبول کر حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مفہوم ہے اگر کوئی شخص دعا لوٹھیں ہمیں چمئی سر درود سلام نہ پڑھیں ہم دعا زمین آسمان بچ جا ٹنگ دی دیں اللہ گرا نہ پوجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتر دعا لوٹھل سے کھالا چھرگا پہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جنہیں اللہ سے یہ دعا لوٹھے تو گڈا اللہ سے یہ حمد ثنا کھنے اللہ سے یہ تعریف کھنے رب بڑائی بیان کھنے تو اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے تو قیاس کندڑ میں سر قیاس کھیں تو مشکلیں نہیں تعلق ہے میں مشکلیں نہیں مشکلیں ٹال ہر اللہ سے یہ حمد ثنا بیان کھنے بڑائی بیان کھنے گڈا مئی سر درود سلام اشتے گڈا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہمیں حدیث درود پڑھے گڈا اللہ سے یہ جکو شاہ دعا لوٹے اللہ سے یہ دعا قبول کر منا حتیٰ کہ دعا چب صلاۃ ضروری پڑھے گی صلاۃ پڑھے تو دعا قبول بھی ہے نہ تو دعا قبول نہ بھی ہم زمین آسمان ہے بچ چٹنگ دی ابھی پر ہم ہر طریقہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ سرا بھی تو گرا قابل قبول ہے جی نر وہی بدعتی طریقہ اللہ گرا قبول نہیں اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کھنے وہی عملاں برباد نہ کھنے مو حیثیت براہر گشاں تو ماں بدعتی طریقہ چھکنا کھنوں یہ بدعتی طریقہ ماں چھکنا کھنوں مردنا گد ہر عمل بدعتی ہے بانگ دل بدعت طریقہ صلاۃ پڑھا بدعت طریقہ منا ہر شے سنت طریقہ نہ کہا بانگ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھالا تو ہرگاہ کے نا جی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھالا ہرگاہ کے نا صدقہ خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھرا جی گشتا تو ہمارا صدقہ خیرات کھن ہر عمل جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھالا تو ہرگاہ کے چھ دین کھٹ نہیں ہے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کرا ہمارا سجی دین سکھا گئی تو شاہواں دین سجی نہ کھنے نا تو میں برادر دوستان الحمدللہ دین مکمل ہے ऐं मर्दुनि बिदाता खणवा मां फुरसो छिकणा बिदाता खणे यार बिदाता मां ए कार हशी करे अल्लाह राज़ी भी ए सलात ए तरीका सर पढ़ो मुसीबत टलो मुस्तबियात शर कुरान बुधायन अल्लाह से छे फरमाने कुरान शरीफ अल्लाह से फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी ए मैं महबूब तो ऐलान के कायनात चा गुश अगर अल्लाह को मोहब्बत खणे तो मैं पैरवी खणे युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम गुड अल्लाह से शे गुनाह माफ कत ऐं अल्लाह शे को मोहब्बत कत तो भाई बिराना जेको मैं बिराना अल्लाह मोहब्बत खपे बख्शिश खपे मगफरत खपे जन्नत खपे तो गुड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीका करे बिदअत चा को फायदा नहीं बिदअत गुमराही जहन्नम चा बार थी सो हवे तरीका है बच्चे सुन्नत तरीका अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हो कुरान सही हदीस चा हम ही सर अमला खने हवे सुन्नता थी हंदा फैलाने थी दोस्तों बुरे बुधाने बिदअत मना खने बिदअत सख्ती खने चाहे वे लोग चा भी चाहे मैं ब्राहे कत चाहे मैं पेरे कत चाहे मैं चाचा मामा कत सख्ती खने बिदअत मां न खनूं छिकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था तो बिदअती को ब अमल कबूल है को ब अमल अल्लाह गुर कबूल नहीं ऐं जेको बिदअती पनाह दा अहीं पुठ भराई कद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए था हमारा शख्स दलालती है तो अल्लाह ताला दुआ तो अल्लाह ताला मारा हवे बिदअती अमल बचाए थे मारा कुरान सुन्नत सर अमल करने तौफीक अता फरमाए थे ऐं मारा क़यामत रोशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाड़ो अहीं दीदार नसीब फरमाए थे सहाबा ऐं अहल बैत में मारा शामिल कत अल्लाह वही नेकबान है मारा शामिल कत ऐं मैं गुनाह माफ कत ऐं मारा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए थे क़यामत रोशा अल्लाह से दुआएं तो मारा एक जो इनाम है अजीम है मज़े इनाम है हम अल्लाह ताला खुद वही दीदार है अल्लाह से दुआएं तो अल्लाह से हमारा टोटल मुसलमान रहा दीदार नसीब फरमाए थे وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله